Haina hai Joto no Khwlainani pharu miyawo Facebook live ni bisinti ang Joto Chini Somaspati Hodarokra je Siptens Tongnairok no ang request khaimani network problem mani bagwi haina hai ang tini teiwaisa clarification khainani bagwi tini nironi bwskango haina hai phaipika Wilaw Khwlainani pharu Chini Haste ni Joto lukurok no Chini bubagra ni netrite je prosang power of hayu aproni simine Chini bubagra Chini community based development khainani bagwi te Chini community no strong te united khainani bagwi chatiok mani Wilaw sung step na kha Chini somasrokni bagwi sung no CEM ni amolo Chini somaspati rok Chini Hodarokra rok nini tamasnai NaiywiTongnairok nini Nuknai boroni kuno important rojaya ajorao village committee ni member rok chairman rok sipo rok ojorao hanke important mako pheba Chini bubagra phaimani ya golo Chini bubagra wanchokha je Chini community ni head rok no important rok hanke Chini jati Chini dopha ni sonman bare na henoi poilao Chini somaspati rok Chini Siptens rok no sonman ronani bagwi honorarium rowani starting khaika titi edisi প্রশাসন ni bkhakti borono manli 5000 khlaiwi rojaka tabo bu rojagui tongkho boniya golo edisi headquarter ro main Chini titi edisi khomlung jaga ono jate oro jaga Chini community ni joto no office boroni community hall boroni structure je samung tangnani bagwi society no dofano bwskang agorona ni bagwi je samung tangmani bagwi kaisa boroni community ni kaisa office rok tangmanai jat hai hine titi edc headquarter khumlungo joto community non jaga pakha nge hai khene Chini somas no Chini bubagra important roi bwskango agorona ni bagwi community based development khaina ni bagwi chatiokha tabo Chini bubagra जोंनो दागेखा Chini titi edisi no दागेखा जाते community wise community based development project खाइमा नदै हानि बाङै Chini bubagra दागेखा जे बरनो खाइनानि नांनाय होनो ओ खाइनानि बागैनो आं जतो हास्ते नि Chini समाजपति र जे जतो Chini community तिप्रासानि बिसिङो जे community तंनायनि head रनो Siptens रनो आं media ni bising tei kobongna ni musugo je nironi community ni development ni bagui rongina ni community hall mau nini kaisa hodani office ngui man society ni head office ngui man oma hajak project khaine ni musuk tongkha ke Chini titi edisi headquarter ro proposal submit khaine ni thung within 15 June ni bisingo bon ya golo chung bono estimate khairamnai estimate khairobai busu fan nang omoni hisabai chung joto community no no asa samang khaina ni bagui saktharnai Chini bubagra omono message ronani nayo je Chini somas Chini dopha agogna ni hinke je janja community no buskang agorunani namo aro शिक्षा क्षेत्र फाने डेभलपमेन्ट ngui bani ni tabok je pamsnai Chini tiprasarok drag bai gadalai tongmani boni against samung khainani bagai organization ni kaisa institution ngui pheba Chini somas poti ba Sipten boroni bising tuino mo recommendation ma phainai je sector wise ya kami luku bahaikia community shape ni bising tuino mo proposal phaikia hanke community ni development ni bagai titi edisi hapang जों chatiok nai bono message rona ni bagui no ang nironi bwskango ma phaikha hani bangui haini hai nirono joto no Khwlainani pharui ani ko orono ma thaka khulka